nongeye kugusuhuza kandi nkwifurije amahoro y'Imana we mukunzi wa Kinigi-Network, by'umwihariko wowe wamaze gukora subscribe kuri channel yacu ya Kinigi-Network. Uyu munsi reka dutangirane n'ikiganiro biratangaje, ikiganiro uzajya ukurikira kuri channel yacu, kimwe nk'uko uzakomeza kandi ukurikira ikiganiro Run from Them, ndetse kandi tugufitiye na barimo series, filime irimo gutegurwa na Kinigi-Network staff. Subscribe now and press the bell icon. Never Ni wumva iki kirango urahita utekereza by'umwihariko ku buryo bwo kwidagadura buzwi nka sinema, imwe mu myidagaduro yubatse izina kuri iyi si y'Imana kandi ikundwa n'abatari bake, nubwo ushobora kubyumva ukagira ngo ni amakabya nkuru. Ese ni gute wakwinjiza akayabo k'amadolari y'Amerika angana atya udafite abakunzi basaga abo utekereza wowe ubwawe? Uru ni urutonde rwa filime zinjije amafaranga menshi cyane kuruta izindi ku isi y'Imana muri uyu mwaka wa 2019. Nge ndi Joseph Park, iyi ni Kinigi-Network. Ku mwanya wa gatanu turahasanga filime Spider-Man Far From Home. Iyi yasohotse mu kwezi kwa karindwi ku itariki 2, iyobowe na John Watts. Iyi ni filime yinjije akayabo imbere mu gihugu kangana na miliyoni 388 z'amadolari y'Amerika, naho hanze y'igihugu yashoboye kwinjiza miliyari 1 na miliyoni 130 z'amadolari y'Amerika. subscribe now and press the bell icon. Never miss. Ku mwanya wa kane turahasanga Captain Marvel yasohotse ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu. Iyi yayobowe na Anna Boden afatanyije na Ryan Fleck. Iyi yinjije imbere mu gihugu amadolari agera kuri miliyoni 426, naho hanze y'igihugu ishobora kwinjiza miliyari 1 na miliyoni 130 z'amadolari y'Amerika. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Ku mwanya wa gatatu turahasanga filime Toy Story 4 yasohotse ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu, iyobowe na Josh Cooley. Yinjije akayabo imbere mu gihugu kangana na miliyoni 432 z'amadolari y'Amerika, ndetse ibasha no kwinjiza hanze y'igihugu miliyari 1 na miliyoni 50 z'amadolari y'Amerika. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Ku mwanya wa kabiri turahasanga The Lion King, ifilime yasohotse mu kwezi kwa karindwi ku itariki 19. Iyi yayobowe na John Favreau. Iyi ngiyi yinjije imbere mu gihugu akayabo k'amadolari agera kuri miliyoni 530, mu gihe hanze y'igihugu yinjije miliyari 1 na miliyoni 600 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa mbere haraza filime Avengers Endgame. Iyi yasohotse mu kwezi kwa kane ku itariki 26, yayobowe na Joe Russo ari kumwe na Anthony Russo. Ni filime yakunzwe n'abatari bakeya hirya no hino ku isi. Iyi yashoboye kwinjiza imbere mu gihugu amadolari miliyoni 858, mu gihe hanze y'igihugu yashoboye kwinjiza miliyari 2 na miliyoni 800 z'amadolari y'Amerika. Reka ngushimire wowe twabanye muri iki kiganiro. Ikiganiro biratangaje uzajya ugikurikira buri cyumweru kuri channel yacu ya Kinigi-Network.
ngushimire kandi kuba warakoze subscribe. Nawe utarakora subscribe, kanda ahanditse subscribe hanyuma ukande ku nzogera iri hirya kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu bikurikira. Njye waguteguriye kandi wakugezagaho ikiganiro na Joseph Park. Iyi ni Kinigi-Network. Mukomeze kugira ibihe byiza. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.